Svijet oko sebe Dušan Rakić vidi u nijansama jasena, oraha ili pak ruže. Uočava oblike, senke i tonove. Inspirišu ga ljudi i predeli, a ponajviše emocije. Ono što na njega ostavi utisak pretvara u intarziju. Intarzija ne baš pretjerano poznata na našem području. U ovom hodu savremenosti izgubile su se mnoge stare i tradicionalne umetničko-zanatske tehnike, između ostalih intarzija, koja se definiše kao tehnika dekorativne stolarije. I njen osnovni medijum izražavanja jeste drvo, odnosno najrafiniraniji produkt, odnosno drvno-prerađivačka industrija, to je furnir. Tehnika izrade koja se koristi u intarziji naslućuje se već u značenju naziva. Sam pojam intarzije potiče od arapske reči tarzio, što znači umetanje, uleganje. A to je upravo ovo što radim, znači da se u izrezanom na određenoj površini umeću različite vrste drveta, odnosno furnira, i da se takvim složenim i dugotrajnim umetanjem stvori određena površina. Od 16. do 18. veka desila se ekspanzija intarziranog nameštaja u Evropi. Luj XIV, koji je voleo raskoš i luksuz, imao je dvorskog intarzistu. Sa dobrog intarzistu prvenstveno je potrebno da bude što je moguće bolji crtač. Ono što je osnovno za pripremu jednog intarzijskog motiva jeste priprema crteža. A sam zanatski rad je stvar iskustva, stvar dugog vremenskog niza. Vrlo često su me pitali šta je ono što je osnovno za bavljenje intarzijom. Crtež jeste, ali nije najbitniji. Sam skalpel kao osnovno sredstvo za rad jeste bitan, ali nije najbitniji. Izbor furnira takođe može da bude izuzetno bitan, ali nije najbitnije. Ono što je samo najbitnije, to jeste strpljenje. Intarzista pri izradi samo donekle rukovodi svojim delom. Umetnička zamisao mora se korigovati u skladu sa nijansama i teksturom drveta. Ali ni do samog kraja čovjek nije svestan šta izrasta u samom stvaranju, jer u susretu sa drvetom ono samo nameće koji ćemo detalj uraditi, koje ćemo senke, nijanse upotrebiti. Ovde su samo neki od furnira koje posjedujem, koji mogu da prikažu upravo to da je sama lepota drveta ono što nagoni i pokreće na određenu inspiraciju. Evo, ovo je afrička vrsta drveta, zove se madrona. Takođe, madrona u nekoj drugoj nijansi. Pogledajte ovo, to je zaista teško i pretpostaviti da je uopšte priroda načinila takvu teksturu, takve boje i takav ritam pružanja teksture. Vrsta jasena. Ovo je mahagoni od korena. Dovoljno je nalepiti bez nikakve intarzijske intervencije, pa će nalepljeni rad imati svoju lepotu, a pritom ako se uradi nekakva intarzijska intervencija, to bi tek imalo svoju estetiku. Dušan Rakić je u intarzijske slike utkao dela starih majstora crteža, romantiku Italije, ličnu i tuđu intrigu. Inspiracija su mu knjige i putovanja. Pominjao sam da su i putovanja takođe bila inspirativna sa njihovim predelima, sa njihovim ljudima, sa njihovom tradicijom i ornamentikom, ali naša je svakako nepresušna. Ne samo u tom smislu srednjovekovne kaligrafije, nego i u smislu obrade likova, znamenitih likova istorijskih, koje takođe treba neprekidno i stalno iznositi na videlo i podsjećati svet koliki je značaj njihov bio. Tako da sam veliki broj radova u skorije vreme uradio portretišući određene ličnosti iz naše istorije, kao što su despot Stefan Lazarević, vladika Njegoš, Lukijan Mušicki, Đorđe Vajfert, potom Vojvoda Mišić, zatim
Nikola Tesla, Mihajlo Pupin. Već dugo vremena izuzetno intrigantna je bila zaista naša najpoznatija fotografija iz Prvog svjetskog rata, to je fotografija Dragutina Matića, izviđača, ili oko Sokolovo, kako se najčešće popularno naziva, da bi sticajem okolnosti, zahvaljujući porudžbini od strane Temerinske opštinske uprave, taj rad bio poručen, uspeo sam i da ga izradim. I ono što je najzanimljivije bilo, kada sam završio i delo i kada je izlakirano i kada sam prikazao svojim roditeljima, oni su zanemeli i zaćutali. Ja sam pomislio da im se rad ne dopada. Međutim, oni su rekli da sam ja napravio svog dedu, pokojnog dedu Mihajla, od kog iskreno da kažem nemam ništa sačuvano sem šajkače u ormanu. Oni su rekli da sam napravio Mihajla kojeg se ja jedva da i sećam. Ali kad razmislim, svi oni iz tog vremena su bili Dragutin Matić. Najveći kompliment Dušan je dobio od slikara Save Stojkova, koji je tom prilikom rekao: "Vi ste intarziju doveli do likovnosti, kompliment koji obavezuje." Jedan od radova na kojem trenutno radim, ali zaista dosta fokusirano, jeste i intarzirana interpretacija slike, opet možda najpoznatije slike srpskog slikarstva Paje Jovanovića, to je Seoba Srba. Kod nas istorijski znači, a eto i umetnički veoma značajne. Ako je motiv Dragutina Matića, crtež izrađen oko 10 dana, ovo sam gotovo 2,5 meseca uobličavao crtež i uobličavanje traje i sada, zato što posjeduje oko 40 likova, većih ili manjih likova ljudi, 20 i nešto motiva životinja, pozadinskih motiva. To zaista sve treba najpreciznije, najadekvatnije uobličiti. Posvećenost radu i negovanje tradicionalnih vrednosti otvorilo mu je mnoga vrata. Po pozivu Nacionalnog muzeja lepih umetnosti iz Biškena bio je predavač na majstorskoj radionici umetničkog zanata intarzije u Kirgistanu. 2014. godine na Međunarodnom festivalu umetnosti, kulturnog nasleđa i kreativnosti u Muskatu, u Sultanatu Oman, sam upoznao izuzetno darovite, izuzetno uticajne zanatlije u svojim sredinama, čak znači direktore zanatskih asocijacija Kazahstana, Uzbekistana, Kirgistana, i sa tim prijateljima, poznanicima iz Kirgistana su ostvareni kontakti koji su mi obezbedili taj odlazak u Kirgistan, koji je jedno neverovatno lično, profesionalno iskustvo u svakom smislu. Kada je počeo da se bavi intarzijom, nije ni slutio da će njegovi radovi biti priznati i sertifikovani kao proizvodi umetničkog zanata. Ja sam na neki način institucionalizovao svoj rad tako što sam registrovao zanatsku radionicu. Odmah po formiranju zanatske radionice stekao sam i sertifikat Ministarstva privrede za izvrsnost bavljenja mojom zanatskom tehnikom i kao takav imamo određene benefite, ali oni su mali. Zbog toga što ovde vlada jedna, već decenijama vlada floskula da stari zanati odumiru, što je činjenica. Jer ako nas ima oko 600 u okviru Ministarstva privrede kod nas koji smo sertifikovani, ja nisam siguran da je trećina, ne verujem da je polovina aktivnih članova, jer se gase zanatske radionice, zanatstvo odumire. Od tradicije se ne rastaje, od svog divnog arhaičnog zanata ne odustaje, a sa drvetom sarađuje. A ono što nam poručuje je sljedeće: jedini način da stari zanati opstanu je da sačuvamo zanatlije. Oni su naša spona sa tradicijom.